na sin met na pewa. Sin by fall kita dari tawa ano pula. Kita mangsi Auckland, Preston, Vice President and National Government Lash, we staff from one. We're just gonna start a short service for the reasons of the gathering tonight. So please join us. I'm preparing my service in Kosrae, but hope the Spirit of God will present the words in His ways. Hello mga lahat na sinut na kaywa. Hello ke ashlo sin kan wikat sangtayat. Eko nagifin plan met LELU finay Guam. Kanang she kat na kaywa namnas. Kat semash kay se kat tarya fastela at nasin siya. Kat fastamen. Ngayon she kanang kain taganim tawa ke on lof ko singa lemekosh. Natin kat tagani yak LELU. Lof ko singa lemekosh at on LELU. Kaksigin God, your glory land. Lash na sumdaim God flat na lash. Mohon kum sina sesh. God orit makirin ka na raw makinesh kalense. Kafin na wikse. Panay fall na sesh kaden kain arlen na kalen koming fakula mo. Lo ke mo lash na tewa. Lo ke kolya kolom. Arnya kolom na sesh kepel na lelas kepel si kay. Kilo ke kum kolkat me kai sie. Pat koin konay gala in koin fashke misle. Kilo ke komin kalweni karnya kolom na fellows na kewa. Se chuk pen kene klanos ndaga kawi. Veni se ma fashke ki fesi. Ene na lash na su yok in pen na kewa. Kaya nang metigi vatara makinesh. Kaksak akflat ma koyat na ke kasiye. Kat kaya femalan up toming ka na nas. We kat ke ko akka kat na kayo. Kasha kat kay ni lash ke kasiye. Kaya ko fanan akfar simana gawa ma fin shop. Kunya na ke pela. Ko fin sa we. Kanan kat kaya femalan up na nas lela na sesh. O ay pe we kat kay ni lash ke ko. Yo na fining kan fakit kas foto. Ke kas ma kom shela na sesh pen na kayo. Katjot kaya femalan up.
kan wikat ye akai kat kini lash ke kastom pana mene lash kat argan ene kom ke kini lash ke to amana ka wain kan kolya fall na ke lang silo mesesh kat kai fin pena to panam na wikat akai ye kini to ma fresh but Christ ya kini wain na tum Jesus Christ selin lash emet lang lash kami kan wikat ke kasi Maar de vraag kan je share ik malan met de la wat na ba ang mga to kay nila siya ito ay Yoksrah kung kaya pame Marshalla may lututsima arule na sham ke kain pedsin ke katsham kun Yoksrah kat ash way to klase nakat tapal na non ko ke pedsin ay ke pensyo inan kala tay sama mapos ke pelma maing isika Pangalan nga ko kasi ngayon Yoksrah na sish. Because non ko niya nakain mo pos saka nakaklas. Hindi nga fashion meta alang si pine coast na gawa actually coast na gawa sa welcome our guest tonight from Ponte from FSM I would say that and also thank you Vice President and wife for bringing up. Tonight is very special. Also because of you guys showed up to join the LELU organization of Guam. My short service is about message about limitations to the children of God. It's in Psalm 137. You can read the whole story there. It shows how they feel about when you look back to see what happened in the place in Jerusalem. So that's what I want to discuss tonight, share tonight, because the same situation is what the people of LELU feel at this moment. So I would like to share this passage tonight. At the very my reaching ke fosin ke fosankosh. Yoksrah lan mwet Israel sa matayin siya. Ang nakingakalam niya nga, Rulia, are na fall na ki Espeloso. Nara, pangay ma-reach nga, fosin na kaya ako siya fa ko Kikat matasis Kelifel Babylon, katangwe, kikat isama at Sayon. Sayon, city wodero lan talit kat. Jerusalem. Kanskje pas ik natar skudun sak wilo, seltus iskesh, elos shukati, elos sapkati non, elos sapkati akbar elos eva, yaksagon ke en Zion katin long, katewan fuka, skon nasin lem kat insie felse. Oh, namilig siya ngayon pangalang si share na si Shap. Katwindi lang sham ke nasi ka na si meditasun ka ki pesingi yok na si meddelan ke ko meddelan yung na flat ke in konsuman kata nasi masik ki pesi. Siya ito sham ngayon pa akyok kilit na si full si ngayon kayo wi ito ke. When kanyan sham post na mati pa pala ma pat si fenay sa ma akfalat je akyok ke specify na ngayon pa may sayang yung mga kayo nito at nagsushoot full na ki-full to mo in mo kayo nito in mo eloscope with akfalat je ito lang may special orit mga naman finwangan na tol kastan kat fin de akyok ka na wangan de na para full na ki-full na sham pinya na mga ilasisya kayo kat fin de mo katlong tari siya sham pinya mesyo yan inkay na mo niya pen na kayo na siya amay siya mo long at ki siya sham pinya
Ngayon, okay, or makiin kang gasot mo malash. Pero kan siyang saka na siya, kastan ka taka ako nila. Mahinak yok akal nila pa kastan ka pa siwas, mausimol na siya spell na kawati katlong. Or katlong, Kosrae ang talit na din katsife na kimarich ngayon. May siya sumasasam sa ngayon kain. At kailan niya Milos palakin bensin. Siya kain palakin, onkekin on wala na lalos kipensi mga elos matain siya. Nga ako may kansipenable. Pero kasi lang kung film maupiasit na siya. Akatsuwa yung mata. Akpalati, ngoslan mwet mga orekat tulog. Inkain onkekin on wala na lan. Mga onkekin taksikin kaate. Katfinon papalo na ipsik yung maritsing ito na katakan yung kapala na Milos pala. Milos nan kake en wala na silos kanao siya kaya elos Michael na siya kaya oroan. Milos metlay sam mama sikyak kipense siya kun temple wala na silos. Aras ka elos tanggod. Patapin fan short Babylonian kain non-cookie mamas na silos na. Elos te keshiden kun natalos na. Elos shabushya ki sankwilong elos akwilong. And man pe an elos mataw. Pero point si makdan kan non-cookie ngan pangay. Mga kumi kaksa fika. Ima Yoksrah. Kapalakin ki pesa. Ang non-cookie melitutsingay mut ko na ke oralos isanya kasi pelang naglalan ay na pang kasi ko tapon na pe isam kasi mayo si financials ipelso argios ko sumon awi ko speke yataring along arle ikas la penasish yatar ko yemita kasi pe ka sham long sham kenge tao ikas na sish Inkain wit pekalam kela me sikyak kipesi. Aro posafla temsinge manganing kain wi akyok kipenasesh. May matewi toke full talk me in mo pa fash. Aro at kuno malak misingka kikat treni ke na tekos mo kay na plak. Tanit natin yung plakin pe Milos experience kaya ngayon napaka-share singin makain. At kaya kat na kayo ba? Katlong sham kipabala in akay kat pen na kayo. Narati ko square flat ya KSP mapat sham kingay kat kanan ke kat we pe sham kuna in coins fena non kope la aksha plasho katero fika. Nyoinge no na singkatla us Srila Lensinge, Kalendo Sani Kanshat na fashion pessing Katila Nam Tafne Guam we go ske Sir Fataki Kerek Lalosa Sapaman Masipul no you got think you because when I got kilo peke my dog flush national government ne kapitale fire ke New York was pessing our pang cast photo to along to share kat nagawain to ni keke pessing Ang strikten yak sukon at sanggulo on sa wang may ukawaita on sinalo at sa ngasivile adabasyo ka at proyas. Pasi. Sanggulo na sinbakatamashta Malakewa Arnelash, Olim Card, Flatnelash, get penny, Epicast Magum Shana as a scupensi. Fin if todos manje,
Life ilang ando me va yokkili na sesh na kayo. Isu pe makatagani keki pesi. En ko makanapin ka wika keka. O tagani lasha ni kina asaf yak laki pesi. Vinding kan kontat lef ke karni polo ka. Karni mechi mechi. Ifresh ni lash ki pesi. En lasha paine